Remote kontrol, remote kontrol, remote kontrol. Seperti tadi kuliling ngidar-ngidaran suku menyampai ke Pargal, jelema hiji acan. Waduh, asolan lah. Orang dia mau buka radio doang benernya, mau buka TV. Anjing ini bisa berhaji mah pun dilawatan. Allah, membeli remote hiji acan. Hitung-hitungan lah. Penghasilan seberapa duit sih ya? Dia mah karak menang modal doang. Dan menang untung-untung acan. Mau remote main kertas. Lah, ini keliling deh lah, lembur. Tugan be menang penghasilan. Dekat keliling mah. Remote kontrol, remote kontrol. Pusing, ayolah. Pusing aing. Setiap ulin katen si Aisyah, jangan pernah be aing ngajajanan manehna. Sok isin aing ka bapana lah. Pusing. Sayuk. Tanya. Remote kontrol, remote kontrol. Ih, ada duitan 20.000. Lumayan lah jam ngajajanan si Aisyah. Sikat be lah, bisa salos lah. Jadi aing jajan si Aisyah. Sayang, yang. Ih, mana yuk? Arek sih mah. Wih. Sayang, assalamualaikum naon. Alhamdulillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, mau bakso yuk. Nih, saya udah dahar. Bislah, naon be jajan ge naon. Pas udah buka duit baik. Boga geus tenang. Lah, saya percaya nih mah. Kemari ge puli nanti jajanan wah ngepeket asup angin. Mau kalau mau masuk angin. Neng, ngomong duit banget neng. Soalnya. Mau beli santai kuring mah. Ayolah, geus lah, ngomong. Yuk. Ayo berangkat. Orang. Jajan, be jajan. Neng. Neng, baru tambah gelis bae. Tunggu maaf ya. Aduh. Neng, tahu tambah sayang gitu mah. Ayo, Neng. Jajan naon tah keur milihan tah? Bang. Hei, Bang. Bang. Hei, Kemana itu kau dagang? Buan. Dagang lagi ya? Ya sia, tumben har jajan. Jajan lah. Kenal. Beli Neng goreng mah. Gede Neng. Yang beli naon? Milihan. Iya, busuk-busuk bae supaya ulang angin. Jajanan. Iya, Neng. Buat kieu ya. Busuk-busuk bae. Oh, iya. Nah, supaya ulang angin. Nah. Yo. Kasih koy. Oh, dong, baik. Undangan aja. Masih tukang warung. Borong kabeh koy sia miskin. Gajeng. Heran aing makasih yo, Gori. Jajan nampi loba kieu. Gori di mana sih, Har? Aing goreng mau jadi pembisnis lah. Mana sih jajan we? Ya. Wih, gak boleh jajanan mah. Itu jinghar buat cewek mau jajanan. Oh lah. Orang muriang batur. Kemari asmangin maneh jajak ulin jeung aing. Aisyah sebut Gori mah pokoknya mah. Oh, sebut ya. Oh ya. 20.000. Nang. Ya boleh ya. Ih. Radit tadi beradit. Ah, ini masa ngimpi jajanan sa kilo bana. Nah, pokoknya. Tah, 20.000 kemarin di dia. Wih, pas lon sih ya. Wing. Ayo, Mas. Nur ya. Oke, siap. Neng. Turun ya, Ge. Neng. Ah, mari gawe naon sih bisa ngajajan kieu. Bisnis mari mah bukan pagawean. Neng. Neng, balik heula. Bejakeun ka Mas jeung ka Abah. Dia menang jajanan gitu ya. Oh, sudah balik heula tadi. Ya. Oh, aman di sini ya. Ayo, assalamualaikum. Nah. Aya naon ya po ieu? Kakarak teuing jajan Kang Bahar. Selama bobogoh hancam pernah jadi jajanan geus kieu. Lah, lah yang penting mah tasuk angin. Apa dia? Wih, capek amat nih ngeliatin dah dia.
Ang balik ke ieu. Tuh ngomong deh ke mandor ieu. Teman di media acan deh. Haruti. Sekor kumah acan deh. Sialan ta mandor. Ajakan aing gawe di supermarket ongko. Malah tita ngaduk jeung ngechat. Sialan. Aing nelpon Habib ieu lah. Di mana coba budak ieu? Ih, Habib. Sok sibuk. Telepon. Saya yang angkat dia. Gue mau motor. Emang naon di lu? Halo, Bib. Halo man, naon? Saya di mana? Jemput aing, jemput. Jemput di mana? Di dekat jalan Coran, yo. Oh, ke tangguan. Oh. Mana gadinya? Kiraan. Betul nggak lapar, yo. Kabar. Oke, tangguannya. Preman masih yang dijemput segala. Baiklah. Jadi dia. Iya, ayo tadi nanggon sia keselamat lagi. Langsung balik lah. Angel sia. Ayo naik. Ini motor kayu. Ayo be, seperti gitu. Coba di imah ngomong ayo. Masih lagi Jakarta. Motor. Kamu siapa masing-masing man? Oke, jelasin lah di imah belah. Jelasin lah. Gol. Mau jaga lagi ya. Bisa ayo. Oh, hanya muncul preman aing. Woi, dia preman. Aku perhitungan gitu. Baik gawe main nak. Turun aing dia. Mau jugalan didinya. Baik gelan. Jenang tuh. Antar ke motor di Bandung main. Ayo tadi man. Ya, mangi baik lempang tadi. Kira aku sih man udah berurut sama sekali. Mau makain gawe nasi di supermarket. Boro-boro, Bib. Ya, mah. Aing di bawongan komandor. Nah tuh. Aing gawe bangunan tuh. Aduh. Pantesan mang suku semek tarutung gitu. Tuh baru tik gitu. Culu-culu dulu. Eta naon nih? Kudu teh gitu. Udah semen meureun. Aing teh kaur kokobok-kokobok kacang. Betul lah. Yang baiknya. Cari balik. Antar ke motor lah. Oh, tadi nuhunnya. Oh. Udah pakai main. Oke. Ada sih. Kayaknya, Pak. Zaman jauh-jauh gawe ke kota, gawe bangunan doang. Ada yang gawe bangunan mau di lembur ge loba man. Oh, si kadinya nama. Mal kebeli gitu, kadang bae mau kloteng dipasang fondasi. Bener dia. Dijin Tuh. kloteng. Bener. Bener, cenderung gawe. Nanti daek lah ya. Weh, Dul. Oleh ini mesti ya. Gue jadi aparat ya, pakai nage baju hansip. Alhamdulillah sih man, aing kori mah. Ngajagaan ieu. Channel ada Midris jeung Balai Tawa. Cocok bener. Gua menurut saya pantas tuh aing yo. Atuh pantas lah. Awak gede. Jangkung. Amankan mah cocok. Weh, Dul. Jangan ngopi, Chan. Tuncan aing, bos Nagaruh yo. Kemana tuh? Ngomong mau ke Bogor. Mis, jeung aing balik. Awal aing yuk. Si mau duit gitu di kawal segala. Yo, Bapak ya. Ayo. Aing Beneran aing man yo. Beli sawah aing. Sih baik kita beli sawah bae. Ada tuh. Ayo. Aku ngopi orang lima yuk. Woi man, Nah, siapa beneran ini mau duit yo. awal lah. Tadi dia si Habib. Tadi PR ku sih ya. Udah bohong. Nyaus ya. Habib malu kena aing boga duit. Sok minjem. Itu lah. Soalnya mainnya yang kawin. Kita kita. Oh, ayo lah, emang yuk. Remote. Kontrol. Wait. Remote. Kontrol. Oi. Dompet aing kemana ya? Kudu neangan yuk. Oi. Beneran tuh ya Hamsid. Aing minta bantuan lah. Hamsid. Woi, enak yo. Orang lapor ya. Lapor naon? Bang bantuankeun urang, pangnengankeun dompet urang leungit. Mana lagi teh? Atuh nyaon mun teu mau laporan Pak Hamsid. Sia nanya ke aing. Siapa yang bukan atau nyaho? Aing mau tilok urusan ning dompet lengit mah.
Aing ngurus anak embe, kebo tan nulungin. Ah, dengekeun tah. Bener Dul, bener. Makanya orang laporan ke Pak Hamsid, Pak Hamsid pegawai desa meureun. Ada eta dompet di sini naon gitu. Atuh ai eusina masih combong, Terus? keris, Terus? belencong leutik, Aduh, kukur. terus? Ai duitna mah teu gede sih, 20.000. Terus kieu bae lah kori mah. Jeta mah eusina jimat kabeh kayak balik deui. Balik sorangan. Balik sorangan biasa nu kitu mah. Tangguhan bae lah. Beli sorangan. Oh, Insyaallah. Geus bang lah. Urang urusan warga urang yo. Ayo lah. Orang mah cacahan mistis mah anjing. Oh, ayo lah. Ayo man. Bener apa bohong tanya Hamsid? Dompet aing balik deui. Woi man, benuan. Nah. Ada tukang remote sudah kumaha dompetnya. Oh, Belencong ukuran aya di dinya. ayo kabeh. Kita mau tukang remote ada. Iya, ini ya? Ayo. Ah, iya dompet. Bisa duitan. Yang dipicin lagi tuh kuenya. Belencong letik aya di dia. Orang di mana? Wih. Nani Dul? Ini bawa tok dompet. Wih, Dul. Yuk, dompet saya berki Dul. Woi, ngeri amat ini man. Sampai dulu. Lu mana dulu guys ya, nyantap kek. Iya, jalan aja air perkakasan nih mah. Wah, iya murni yo. Tadi teh yuk. Dompet tukang remote. Oh, Ilah, belum picen di lah. alah. Ayo. Ayo. Duh anjir, dengan ka mana ieu dompet? Woi man, Nah. tuh sia tuh picen dan lu bawa. Ayo, oi. Santap sia, picen itu. Bener. Cun. Lah, Alhamdulillahirobbilalamin. Bener bae omongan Hamsid. Kembali di. Bibitna unggul ya. Dah, tapi sebodo amat yang penting pekakas aing araya kabeh ya, belencong leutik, tombong, kukur, sendok semen leutik. Lah.